Kua whakairihia te poraka ōpango o te toki whutupōro takiwhitu o Joe Weber mo tētahi wā, e rumakina ai ia ki Te Reo Māori i tēnei tau. Ahatia te tukuhanga o tētahi kirimana wāriu nui ki te uri o Ngāti Rangi Nui me Waikato mo tēnei tau, he wāriu nui noa tuke tō te whakaoreore i tōna arero tūpuna. Nā ko nei e ke ana te kōrero, e hara noa te uri o tauranga nei te waiwai kakama, engari ia he hinengaro kakama anō hoki. Kei a Maika Ackroyd, te whānui tanga atu. Whakatinana ana i te moemoeā o tōna karaua. He ōpango takiwhitu e kotahi atu ana ki tōna reo rangatira. If you don't have the language, I think a lot of people find it real difficult to have that sense of belonging to their hapu and to their iwi. Well, families moved away, that reconnection. He tai whangatākoro anō mā te ōpango takiwhitu mā Joe Weber i tēnei tau. Kua uru atu i te whare wānanga o Waikato, ka rumakina ki tōna reo Māori i raro i te tohu paitahi mo te roanga o te tau. Hei tāna, he āheinga nui whakaharahara. I just asked my coach if there's any chance I could, I said I had to beg him. I was like, I'll sign this contract, please, if you just let me have 10 months off this year to do te tohu paitahi. And I was just like, yeah, bro, I'll commit my life to you, whatever. This is something I really want to do. E hoki nei ngā mahara ki tētahi pitomata Māori anō, ki tōna hoa kia Sean Wainui. Ka mārama te titiro, he rongoā ma te hinengaro nui, te ako i te reo. I know for like Shawnee, we always talked about not knowing the reo and something we both really wanted to do. And yeah, I think it would have definitely, if he had the opportunity to do this, I think things would have been a lot different. But yeah, just I reckon it would have helped with his wairo and all that, and just yeah. But that's why I sort of made a promise to myself, to him, that I'll do this for. I sort of made a promise to him that I'll do this for us as well. So. Nō muri mai te tātā whāinga hoa whenua me ngā orimi piki, ka rea Weber i te tino mā harahara me nā ka eke anō ia ki ngā ōpango takiwhitu. The language is the doorway to the culture, and I definitely think there's like a disconnection there, or like a feeling of not belonging sort of thing, yeah. But I think what makes it all right is everyone's in the same boat in those sort of teams. There's only like one or two that could probably kōrero. E ai tā Weber anō ko tōna koraua kei ōna whakaro, e toru ona hiahia nui mō tāna mokopuna, arā kia tū hei ōpango, kia mahana tonu te whare o te whānau Weber, ā kia ako hoki tāna mokopuna i te reo. Being able to move my family back 2 years ago to the Papakainga and know that it will never be sold, and then being able to do this year, yeah, I'll be proud. Kia whakahokia mai te reo ki te mata o te kapa ōpango takiwhitu, a haere ake nei. Maika Ackroyd, Te Karere.